มุนตินาน้ำมีเตจาวเซอามาสเปนินก็หินเลียมจิโอเวตูนี้นิสิมซอมนิเลลีอัลฮาทซอมกุมสังนิเลซอมนิลงานนิโคอินจงมุนจุมจุมาปนาทุสุละคอมโฮไอโฮปาวาหินกิเลโดโฮหินสตาเลไอโฮปาวโมโมงาหินกิสูโดโฮสิมพูนะหินเนกินิงกติงนหอนจงอันนงายปันกิตาววินตูเนีย17จันนะ National Roger Mela กิมันนะ PM Modi in appointment letter 51,000 ปีโดนะเนตูนี้จน New Delhi มุนะ17จันนะ National Roger Mela กิมันโตหลอน in Prime Minister Narendra Modi in video message มังจา in Government Department และ Organization จุมนะตองดิ้งขังทา 51,000 กิละโห appointment letter หอบโดนะอันนั้นจินะฮีมิลุนโมดีอินอาเซนะอาจุนอาจีสาพาจอมขัดสงจุนฮิจิเมลากิมันนะเสหิน appointment letter ลักสอมลักขัดวาลักกิหอมโดอตายตีจุเลกัมสุงาขังทามีครูล 3.5 นะโตปีนะดิ่งินวิกซิตบารัตโยโจนาโตโกนจงฮอนโดนะอันนั้นจินะฮีState Hall Union Territory Zosia Special Intensive Revision SIR bol na ding kigut na nei dinga ECI in Chief Electoral Officer CEO ho Zosi tupi na ananay zinahi New Delhi Khupia Nini Sungchun Chief Electoral Officer Conference ki bol chu zanhi akichay to hlon in State Union Territory Zosia Special Intensive Revision SIR ading kigut na na dingin Election Commission of India ECI in Chief Electoral Officer CEO ho Zosi hinga thupi na ananay tanahi Hichi conference anakibol chu Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu le Dr. Vivek Joshi tianipan na in Chief Election Commissioner CEC Gaines Kumarin analam kay zinahi Special Intensive Revision SIR chungcha nga Senior Officer hon Hil team na anayuvin suto hlon in Chief Election Officer CEO ho lungbui na hojong anasay chin pi uvinahi Malama election na ding state le UT Assam Tamil Nadu Puducherry Kerala le West Bengal akon CEO ho to Election Commission chun atumbe in ki ho khom na jong ananayuvin hi Andhra Pradesh bas ki tol jing lai khat main ka mi som ni wal mol lim Zanla ni dan 3 PM vel chun Hyderabad na pat Bangalore khopi zona chi bas khan anung langa kun two wheeler khanin ata kha aji in mei akong do in mi som ni wal akali in chule mi som le ni wal akisu khai nahi hichi basun kurnol khopi ulin da konda mun apha achu anung lama kun two wheeler khanin ata kha anoya ki thollu na athau bel ata kha aji mei hungkung do to si chu su hi hichi basunga chun mi som li anato win zan khang ki mahi to hlon basunga to ho chu imungen hi win mei in baskot aka si ji hondo theilowa uma atamzo ki hu do manlowa mei in aka ali ahitai mi som le ni ho chun bas window chu avo achi muwa ki hu do a hiu ve tin tu so chun asei jin hi police on to sit namun adal lu novin aki so ho chu ki thopi na api ovin zending in Kurnool General Hospital apolu tawin hi bas chu apumin mein akahlatan driver te ni wang azam monghlon tai kiti basunga to passenger ho chu atamzo Hyderabad khopi akun ahiuwin na hiya kiti Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu in to si na thite in sungmi te lunghem pi na anayin chule akisuka ho relief le medical assistant pi ding in official ho thupi na anei jinahi Israel in West Bengal kai achule US in kipan pi loading a hitai Donald Trump Israel in Palestine gam West Bank gam kai achua hile
United States in atosot na apan pinazo si achanding ahitai tin President Donald Trump in asejin hi Israel in West Bank sunga agam aki alit thailo ding ahi aji chu Arab gam ho ko ma hichi hi loading ahi tia kitipna anei ahitai ati Milun Trump chun Gaza gama galetul kichai na dinga Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu tipna kanei ahi Sutilowa ahi le galetul hi kumsot ta umbe na laiding ahi ati Milun Netanyahu in Hamas palaya pangho quarter gam Doha khupi bulhuna ananei chu abol hilin ta khat na hi ati hichi ki bulhuna lunghan husan ho chun amani ahin ki thu khom sa a Israel le Hamas ho ki ka a ceasefire aso sa ahitayati US Vice President JD Injong Israel gamvil na anayin Israel in West Bank loading hi President Trump anom pon chule aso sa loading thilahiyati Defense Ministry in galman cha adangka krul 79,000 man cho adinga phatsa anane gamsunga military dinmun suhat nading in tuni chun Defense Ministry in galman cha adangka krul 79,000 man cho ading in phatsa na aneje galman cha phabep cho adinga pha ki sa ho chu NAG missile tui chung le lei chunga ki tol thei kung sip electronic intelligence le surveillance system ho hi hichi galman cha lamdo ading chu Defense Ministry Rajnath Singh Jaw na a DAC in pha sa hitai phan masa operation sindur ki bol chai achi sa 5th August 2025 ni khwa jong chu mancha dangka krol 67,000 man cho adinga phatsa na ana hitai ati India Navy ho adinga landing platform docks LPDS 30mm naval surface gun NSGS advanced lightweight torpedoes ALWT electro-optical infrared shots and track system super rapid gun maung galman cha ho kilam do adinga hi India Army ho adinga NAG missile system Tracket MK2 NAMIS Alliance electronic intelligence system chule high mobility vehicle HMVS galman cha ho kichoding hi NAMIS galmi ho gari ho bunker kulpi ho kapsin na a kimang theiding hi GBMES in galmi ho kimancha dan electronic intelligence het sa na anejing ding hi HMVS ho hin mole thang munha salai lai ho a chile wale abailam sa ading hi chule India Air Force IAF adinga collaborative long range target situation destruction system CLRTS DS kichoding hi ati Koki in pi Delhi and NCR akon thupon chu a hi le ichen naw Manipur gamsung buinaji in Delhi khupia natong simlai akhosa nisi in ikibejing tawvin hito hlon in buina chum kina akibo kitha kimat jukham sawa khamna thei bola kingol sa ipungjing tawvin hi hiji chun Koki in pi Delhi and NCR KID in kiwai pu na akitup ding le Koki chate Delhi le akim vela khosa ho zosi kivian tup na ding safety and security gel kho na zalin anoya kipi tumop na ahung kinai jinahi mi pian thungai ta a izui chi diwin het sa na ahung kinai jinahi khamna thei lo le aya ki vei azu kingol sa guchat la chat bola zat le nam sumin si thei lo ding a hi hitabong ho chu akimat do le khouta a achunguwa action kilading chule police in amat jong le kibui pi lo ding a hi zole nala investment bola mi hliam chawe government dan to ki tu lowa na tong adia scheme call center na tong nam sumin si thei lo ding a hi hitabonga na tonga police case nei kha le kibui pi lo ding a hi ami changa sumbat le thama hom pi ho na kichi thei diu hi iyam tia sum hom hon buina na to le
KID KWD KSOD ki kumlo ding a hi nunga agol hang chiang khom living together adia zat dang nam dang kollewai ho tha chimit dia ego no igalmi ho to ki pol khom a khusa ho nasata a chi theiding a hi hitabong chon dan khan dan hoilo hin ni khat le nang le na in sungmi te nazat chan khom pi ho dia zum leza a hin pu lut thei nam sumin si thei a hi koi hi le zat le nam sumin si chu mi pi thet hi ding a hi nam pi buina to ki saya kai le don hi han mi pi ki phinna peaceful mass rally etc ahung ki gon teng le mi zo sin tom ngai ta a ipan chi diwin tipna I hiuwe Delhi le akim vela khosa ku ki cha te zo sin KID KSOD membership ikila chi diwo hi koi tabong membership la ading na asa lowa boina ha sat na tu a umle KID KWD KSOD in ki bui pi loading a hi membership la nom hon KWD KSOD lam kai ho to ki za amat a la jing thei a hi emergency number spooner 1093 police 100 women helpline 1091 a hi lo le KID KWD KSOD lam kai ho contact number ichi koi chi over wang sit pia boina itu uzong le akin thei pena khat pen kul I bol diwin het sa a hi achunga thu mop thu pi ho hi ei ho ki vian tup le ki chi theina dinga hung ki su a hin na sa mo na nei lowa mi pin izui chi diwin het sa na ahung ki nei je ki hil na ngai lowa koi tabong buina tu o le KID KWD KSOD in panpi na ki pi loading a hi SD langsam ku ki in pi de hian NCR